We demand. We demand. We demand. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ demand. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ demand. আমাদের দাবি. আমাদের দাবি. আমাদের দাবি. ꯈꯤꯂꯣꯟꯖꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞꯄꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯈꯤꯂꯣꯟꯖꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯈꯤꯂꯣꯟꯖꯤꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯪꯂꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ indigenous high. Assam government na ahan bada Muslim sing da atopa religion koi ki Hindu religion chatpa natraga Christian religion chatpa makhoi ki di hanji khilonja status hai bagi issue si pukhatri maram kari gino da dekhang de aduga khilonja gi idea si ahan bada Muslim sing gi hoina khilonja Muslim in Assam हाइबगी कंसेप्ट सी 2020 अदुदगी हगोलगा 2022 अदुदा असम की खिलोंजिया मुस्लिम सारगा रिकॉग्नाइजेशन में पीखी सिगी रिकॉग्नाइजेशन सिदा असम की ब्रह्मपुत्र वैली की कोई की गोरिया असमीस गांग मुस्लिम सिंह या मने हेले गोरिया मोरिया कोई सिदी असमीस गांगे अदुगा सैयद हाई वकांगू मखोइशु असमीस गांगे गोरिया मोरिया देसी जोला सैयद सिगी कम्युनिटी मंगा सी 2022 दा खिलोंजिया की स्टेटस पिकी खिलोंजिया मुस्लिम की स्टेटस अदुगा अखोइगी बाराकबिली दा मतम अदुदा अखोइगी ऑर्गेनाइजेशन सिंग अदुगी मूवमेंट अदुदा खिलोंजिया मुस्लिम्स की स्टेटस तांगदा अखोइगी पांगनदगी सु ऑर्गेनाइजेशन एमएमडीओ की इन्वॉल्वमेंट याउखी MMDO su Guwahati da di matam da satna MMDO last meeting present to ba makoi na Guwahati da meeting to ba khot ba makoi MMDO gi representative mi tharam room satli adubo 2022 da government na khilonjia declare to rakku matam da Goria Moria Desi Chola Sayed sigi community manga sida tore aduga Barak Valley gi sina kona tawni haibagi wakhan da thamme Barak Valley da मैम ने सुम तौनी मुस्लिम की कम्युनिटी सिंह दा खिलोंजिया स्टेटस पिनी है ना खले बसी कोई मणिपुरी मुस्लिम अमा लेरे अदुगा मैमान मुस्लिम सिंह फिशरमैन अदुगी कम्युनिटी उंगा अदुगा कछारी मुस्लिम है ना अमगा सुम पिनी है भी वखंदगी यदि सुम लेरगा मतम खरदा सुम अखोगी ऑनरेबल CM ऑफ असम महाग ने सुम पलको मतम ददी मैमान सिंह दी खिलोंजिया मुस्लिम नी एंड अदर्स हाइबगी पोती हरागा ngasi phau manipuri muslim ekhoi gi sidi maha ki chin de gi khoi tabu famri le koina kari marang gi adugi porto ekhoi gi demand si government of Assam gi kanada yohon bangam dabra natraga kari marang gi oibno ngasi phau de dikhangri aduga khilonjia हारी बसिना करी करी अमकाना गनी हाबसी असम दा implementation of Assam Accord 1971 की Assam Accord की some ideas लेबा अदुगी ideas to the अमका inclusion of clause 6 हाइब point कर ले अदुना inclusions of Assam Accord सी लाख पता रगदी अमका कोई clause 6 implementation लाकने सिगी clause 6 implementation सी दमा खिलोंजिया Muslim recently honorable CM of Assam Mark Naibum Tamda Muslim loina legani Assam da kesu problem nate but khilonjia status si Muslim loina da piro en hai lo akhoi di by akhoi gi Manipuri oibana anywhere akhoi ne salu bada wari sanaba matamda any minister gumba MLA gumba wari sanaba natraga Assam gi leader singa wari sanaba matamda di naha koi Manipuri ni ना कोई खिलोंजिया नि हाई बसिदी सुमहाई बट अखोई योइना अखोई ऑफिशियल ओइबा चे द ngasi फाउदी फंगरे अदो खिलोंजिया बसि लागलगदी खिलोंजिया की स्टेटस जी नत्रगा अखोई की क्लोज 6 इंप्लीमेंटेशन असि लागपता रगदी क्लोज 6 इंप्लीमेंटेशन दा असम की थम्मिबा डिमांड असि 80% रिजर्वेशन फॉर लैंड राइट लम की राइट के 80% रिजर्वेशन
angang singi service ki 80% reservation, then education right 80% reservation. Adu mena asagi reservation si khilonjia gi hoine 80% khilonjia gi reservation Assam da thamu hai bagi point kharale. Adu kaya percent reservation thamdormo adu potu di hanji phau final oidri. Adu bu 80% reservation thamu hai base asi already mayam gi demand ni khilonjia Assam gi yelhomi sing gi demand ni. Assam da lairiba any job hoigera land right hoigera any other Assam ki right sing da 80% khilonjia gi oina protect torga thamoin hai. The remaining 20% si mapanda atopa non khilonjia gi sing oibe yai. Aikhoina non khilonjia du da karigumba taragadi aikhoina aikhoi gi demand aikhoi gi phampham thokba right aikhoina demand ka hodraga aikhoina non khilonjia da laihoba taragadi future da atokbadi loina thadokhrasi aikhoi gi angang sing especially hanjik lairik tammi bangang sing na hayeng thabuk tawgadoriba makhoi gi job tasu 80% reservation demand ni karigumba job si 80% khilonjia gi demand asi oi khragadi success oi khragadi dai koi angang sing sina hayeng job torako matamda koi gi area of kenosi wangani chances thabuk phangbagi otherwise koi gi angang sing si hayeng adu gi 20% gi under du lai taragadi koi angang sing si thabuk phangba khotpa yam wagani Biplab Sharma commission haraga Justice Biplab Sharma gi high commission ama mamang da sum koi kano tawki aduda koi gi pangan gi dai All Assam Manipuri Muslim Youth Association maha khoi yaw ki koi salau hogi MMYF koi salau mark su MMYF sa yawi maha khoi na adugi meeting tu da kano tawri participate tawri aduda community maitai gi Bisnupriya gi any indigenous oiba community ada khoi pangan busu Manipuri oibani na Manipuri Muslim oibani indigenous community ne na khoi gi pangan gi su representative ti saloi matamada aduga khoi gi kari kari right reserve to godabano protect to godabano haibada khoi gi Manipuri Muslim gi kenada gi tharami basi Rajya Sabha Sidama reservation Rajya Sabha Sidama reservation ai bisi particular area mention toramte aduga community wise na su kana toramde only khilonjia gi oina Rajya Sabha member ama reserve to bagi akhoi gi pangan gi organization sing na mention torami aduga maiti chinau sing gi organization dagi na Rajya Sabha gi member oibra I am little bit confused subject to correction aduga akhoi ji indigenous me gi oifam thokba right protect to bai high bagi point number 2 se mention to akhoi gi pangan gi organization di ngasagi point number 2 yamna important oiba point du mention to gide akhoi na to gada ba khilonjia almost akhoi si khilonjia hai ni basi sum akhoi si lai oi rabani khoi si da no doubt but akhoi na to gada ba official process movement khan to da bani na ngasi fo akhoi gi khilonjia gi recognition hai basi official recognition si ngasi fo phangdri aduna akhoi na movement si mayam sangaga sigi khilonjia gi movement si kona tawraga akhoi na as an Manipuri Meitei gi oina hajik tasu khilonjia gi recognition as a government of Assam na Hindu oiba natraga Christian oiba religion sing natraga to religion sing gi khilonjia gi status ki kanosi discussion laitri aduna maha koi gi ngasi punna Manipuri gi oina su tanbe ai Manipuri apun basi khilonjia ne na ato si tal bai yaraga su aikhoi gi option si kadang wange ha basi kaino Muslim gi manungda khilonjia status si already government of Assam na piba horabani na akhoi na ahan ba first step ta akhoi na sanghalaga aduga next akhoi ta bhai basi Manipuri Muslim khilonjia ta bhai basi sum Manipuri Meitei sing akhoi gi Meitei chi nau su automatically ma khoi su sum ta raga do ni Meitei ta raga di akhoi su ta do ni adubu movement si hajikta government of Assam gi kano si the movement si chalisi Muslim sing gi oibri na akhoi ni initiative phal lobu tar akhoi gi tawgada ba akhoi na memorandum sum pijan ba hore akhoi honorable MLA Rajdeep Gola Udharban gi MLA mahakasu thengna akhoi gi pangan gi sinau kyama satana hangon da su akhoi gi memorandum du pijalame akhoi gi
Honorable Minister Sir Kaushik Rai Mahagon Soi Koi Guwahati da Jatana Akoi Sida Phangnabasi Khajikhtang Wari Watai Sanabasi time gi short oigani hana Guwahati da oina salaga Guwahati da Phangnaga Mahakna su yam phajana sum welcome tawi Wari Watai phajana sanari Mahagon da aikoina memorandum asi pijalame Ahum subada aikoina khallibasi Honorable Minister Sir Otul Bora Mahagasi Assam Accord ka relate oibanina Mahagon da su sigi memorandum si ama phangbasi pibasi darkar le Akoi ki tawgadaba official process memorandum si akoi sum akoi ki organizations Manipuri Muslim Khilonjia Status Demand Committee sina official oiber process si sum sathage nakhalle aduga makhata ba akoi ki pangani chinau singna boys khat thokan ba hai tare akoi ki demand akoi si demand tawri hai bagi boys thokan ba se asigi boys thokan ba si di akoi ki organization da lairiba demand committee si da lairiba akoi kun kunthra asina di ngamanate asigi boys si di kun dagi thorak laga mayamna isa gi angamba boys media da oigera akoi ki newspaper da oigera natraga angamba mong da akoi na boys si thoga putaraga di government ki side tagi consider ama laglaga kona makha ki taba kari update oibe yagani dukhanna ba yani hajikta akoi na khana risi akoi ki boys si thokan ba akoi na demand tawri pangan singna akoi si Manipuri Muslim singsi Assam ki Khilonjia Muslim ni hai bigi porche akoi na demand tawri ha bese sigi se akoi government of Assam si yohan badarkar ni the sigi oina akoi na mayam da sum support ni jabagi hai batare akoi na awareness campaign ama ngasi dagi horaga akoi ki khungang khun singduda akoi program macha tawraga han bada akoi khun mayam singda awareness program ama sam chathagi na plan tawdagi poinam kakna akoi JCC Joint Coordination Committee akoi Uriamgata chinau sing problem oidana lei fikiba 71 families ni yum huputra ga mathoi eviction da yaukibani Uriamgat ki eviction da adugi eviction ki matang da akoi sum akoi Joint Coordination Committee gi members sing aduga loina dana mafam adugi maira paibi akoi All Assam maira paibi gi ima sing aduga All Assam Manipuri Student Union All Assam Manipuri Student Union mahakoi su yauna sigi movement se khoi kana chali mafam da sum thengnai wari sanai mafam adugi MLA ga su wari sanai ado ekhoina sigi point sida ekhoi gi Khilonjia asai haibu mena Khilonjia si ekhoi di oire ekhoina hari si na khoi Manipuri ni na khoi Khilonjia ni adubu official oina ekhoi gi record leitabani na ekhoina claim tawraga that ekhoi si Khilonjia ni aduga ekhoi gi pangan ichi nau sing yum thugai khre sigi yum sing sigi kadi mong da mateng pang bakot pai bido adui potu fu hai bungam tre kaigumba Khilonjia gi status si phangba taragadi adugi matung da ekhoi gi movement se ekhoi Khilonjia mi gi yum si comment thugai khim no hai bagi questions government da lakadar bu questions to adugi du Khilonjia se phangaga matung do oido ne aduna ngasi Khilonjia gi ekhoi na status si mamang da su talhaudrabani na oihodrabina point to ekhoi na any official kana to babudi ibangam dre only chin na hai bada MLA mafam adugi MLA ga su wari sana bada mai na khoi di Khilonjia ni na khoi gi kari ga jiksu thami khoi gi pangani si nau sing mafam da sum leiri yum thugai khre ga sum mafam da leiri atopa muslim sing di hoi khoi da leibada khetang disturbance oire but khoi pangani si nau sing gi di jiksu problem oidi aduna khoi no tawada ba official se sing si clear oire ga chalaga di makhoi de so khoi na support tawado adugi potu so khoi da line ni na khale thank you Hojik aikoigi principal na taki rame Khilonjia hai basi karino Khilonjia hai basi di jarhung ai si kanano oigada manu karam tawgada manu hai badu aikoi na kari masi tawgo ma thongtai hai badu di taki re mayam puna mak aina thajai madu di Khilonjia li maram da khanglam lagani masi phangna bagi damakta aikoi na tawgada ba hai babu aikoigi jati ama kanna ba amasung tungda horak liba mayam bukan labagi damakta aikoi punamak amat tawoi ba mienda amat tawoi ba wakhalonda thabak tawina batai thabak hai basi demand to ba hai basi matam da rere na ching ba thorak pasu yai madada aikoi mayam punamak amat tawoi na punna thomi na raga aikoi gi demand si phangna bagi tan basi aikoi gi tangai phataba mathau ni haningi aduna mayam punamak na mathau ta dana organization sigi thobulen singna chelapa matamda soida ngamdana punamak yobiraga rele oirabasu phunaba oirabasu yasa oirabasu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯟꯊꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯗꯣ ꯇꯣꯟꯊꯕ ꯖꯥꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯤꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯕꯁꯨ ꯐꯩ ꯆꯪꯉꯕꯁꯨ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯕꯤ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯁꯂꯥꯎ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯝꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯤꯡ ꯂꯥꯡꯕꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯜꯂ ꯂꯥꯡꯉꯗꯅ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯕꯨ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯔꯥꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯥꯜꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯔꯨꯔꯤꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯕꯗ ꯇꯧꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯀꯌా ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯂꯣꯟꯖꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯝꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯇꯩꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯥꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯔꯦꯂꯤꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯖꯣ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯟꯗꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯒ ꯑꯜꯂꯥ ꯑꯀꯜꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯂꯧꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯊꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯁꯂꯥꯃꯨ ꯑꯂꯩꯀꯨꯝ ꯈꯤꯂꯟꯖꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎ ꯁꯦꯂꯤꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯕꯨꯖꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯤꯂꯟꯖꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯂꯟꯖꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯔꯥ ꯅꯍꯥ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯖꯍꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯊꯕꯛ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯂꯟꯖꯤꯌꯥꯗ ꯆꯜꯍꯧꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯇꯔꯐꯇꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯔꯥ ꯆꯪꯕꯩꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯁꯨꯔꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯕꯣꯗꯣꯏꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇꯨꯅ ꯌꯥꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯃꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯧꯅ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯒꯧꯍꯥꯇꯤ ꯈꯔ ꯌꯧꯅꯔꯛꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ngasi khangde jaha mafam amda akhoi mifam chauna phamduna press meet tawragasu meeting ajobam tawragasu akhoi mantri da MLA da haijaba chatpa matamda mayam si moi pulbani na haibase pullaga thabuk tawbase loina thabuk success hoini aduna ai jam shantharage mayam da salam ga loina dana question jarage